Premier of Faith Homeopathy and penny for Ewaha, Dr. Abigail and Dr. Boating, Ewaha say Amonie, Ebe Boncomo, de Biana Media, Massima Mechanic say, ye corner one could be a Yadientia, a Juma or Pana won't to be a dear, or Huntino, a Bibiana ye did no my Yakobano, and was see a Maya Pomodin so, here yen, it's a Pomodin dear mentor to us, yes, Abeka dem, na adrusa stage nipa enye late, it's as a Faith Homeopathy, Ewaho, Emma. Dr. Abigail and Dr. Boating Mamachi. Yeah. That must say some bana and come on, Misha, say, the ladies first, it's more hard there. Dr. Abigail, boy, you come of Faith Homeopathy. I know. I mean, that's baby. So, I'm say, Ebnada Anopabia, Bess Amrino, Faith, Muhuya waha. Na huwa muhuya waha no, Enina, Jina say, Nipa Yapomude, enti ena ye waha. Abibia ya yebeka aka ye ho obi o ho a ade bi koso nipaduanim onim but oka na nadwen sisuso ene ade we ya eye me no e wo se entem na metimi etu ho anamo enti sa me obi biara a wagibre ATM me no e Faith Homeopathic clinic said the ahwene kan no e na mote yenkan ye wo branches bebre Accra ha ye wo Santa Maria ye Abuya Junction e na okokuma se a ye wo ahene makokobin 18 na okota krade a Dr. Boating yo Anaji Police Station Koforidua yo Poly Junction Landry Manager Road na okobogos nso a yo American House enti obia enjebre na ontie nene ahwene bibi kaka mpese menchiche manase menka ene se yo ye obia ebani pedona na se ya ye tight na dodo na so no omukase arthritis na titu ne eseto ye joint anase ya poso ni titu ye kotodwe no obi abono na mikotodwe ye se arthritis mikotodwe se na sa den ya pa na sa arthritis no ye omu ahoro enti se bia se wanya arthritis no enti na ya arthritis na ntu de ope ointment bi na de twitwi so a edwo kakra ofun se oyo na arthritis ne wo enema ahoro bebre a ede sa de no eba enti se wa hu de baaye na se wantu ase amfiri ho a de bia pains no de obefom na ebre ni nti meka bibi kakra bi mechichem kakra na edikan ti se ye fe bi se septic arthritis ye ka septic arthritis a ye infection ene cause sa den ana se beka se bacteria ene cause sa arthritis sa bacteria na ye fe no streptococcus pyogenic saboa no or tight na contaminated foods eduanim it is a udi sa eduane ni ko nipaduanim a wanya baabi obetena na baabi opese otena kese enso ye o joint enti na ho no mu didi ko kese enti onya ko dru joint na titi nse kotodwe na wa start cause inflammation any pain enti bo nse kotodwe na ebe hono ehunu so a ehunu na ye oya ebe ya oya nti wanwe awse o mikotodwe na eme ya o de ade atwitwi so edwo kakra na wape baabi afasa na da ebe kese no na aha adwen ebe kan wato nti se wantu wana mo ahu se sa aboa we na obitim ka se bibi kamu dwe na se you say aboa bi na mu but se wanya check up a hu se bibi se ena ekoso ena tu ye fe bibi se rheumatoid arthritis ye ka rheumatoid arthritis na eno ye genetic disorder so nti bia family no se bia maame wo ana papa side ena wa so betimi enya obitimi bo ka so ye de abusua ni de enyina ye okotodwe yare on se net enti no se wan hu se ye DNA no ana se wan hu se ye ade we enti no anamo be na hyase na me 20 obi or family dim 30 years 35 years no so I started experiencing sa pains no just say wabusua ni enti na ntem na de obetimi aya fa hon e wo se utimi eye na ye fe bi se calcium deficiency calcium susu ana se bi o sometimes ko we na okra baby a e se onimpo mu yemre ontimi nante etimi advice we se kope nompe ko nantwefo no wa kope bones na o de abeye nkwan nyankate nkwan laisu na se samakra no ennom obenya calcium no dodo na nso afrim so na ama wanya strong because calcium e ma yanya strong bones eno achi no kwesan eboa ye nerves ni so bebre e ma netimi function fine but say o lack calcium no ana say o ye deficient e wo fem a entimi nya nadwuma yi a
enti ube start experience joint pains no so saa eno so ebe ye oya you say yenya sen yenya 3 enti say o tra se ka so tembia me de me kotodwa na ma posma na say won hu the causative factor na untimi nto ase emfi ho na me fa we ntwa to say ye fe bibi say syphilis syphilis yen nim say sexually transmitted disease enemu yare enti obi won say wanya infection enti se bia ichi no nya ana discharges ensuo bi gu na rashes onya edro bi num na se sa ne mani fi ho a ohun se waye okay ana se bibia ni ho nti no wagya manaka abo ne tena ni padua nim echa onante ko o joint no enti moment a obekọ settle wo joint no obe start experience joint pains ana se knee pains eno so no ebe inflame ebe hono sa eso be hyehye ebe ya woja pa enti se unim se wo suspect se wanya syphilis na se utu ho anamo a e wo se uye hwehwemu yi onum ado na symptoms na eye onekwa ekwa e wo se utimi kwa for check up ehun se meye negative bibia enimu bi na fe the one we say why if because they do tertiary stage in there bibia ni wonoma obetimi joint pains in there obete nti anope ni ameka che tie4 ana so bibia sa me waje behwe ni say so what started experiences are joint pains especially knee no pain in there and something ka say ya arthritis nti me ho hwia enye yi Badwam Homeopathic clinic na yenye hwehwemu ni ehu ni a ekofa asa de no ebrewo na yentimi ntu saa de na so emfi ho na se oba se pains ne krampo no obi oba na de ni wura physio a ye o machine bi itera ye very good oti ya opa ye nya de ukona ye de saa machine no massage a obesi from obi a okono ntimi nante obesi from opie no no anka se nante enti say no de dro e kan na akoto aso ofi asese ana wanya wahoto because kotodwe eya wonnante ko hanne ha na waka ho na kotodwe nya obede mpatena obeda nante ebe ma wadwuma sem na onema nyina aye basa intimisem obi a uhu saa dewe ewo ni pedwam entena se ema na nye kese ansa then oni fe ebra faith na ye be bibia kama ayo ene Dr. Abigail na aka no arthritis wache obrofo de de so ba ko pikoko hwan bi a obobo so ni nyina no eye nioma bi a on say ye kan brofo ne kese wi a no was some breaking it down eye yare akotodwe wapone waposo so wo joint na chese waposo meti hei se mkotodwe nya wo sori a adane asem nti mesrew she saade no emame nti Dr. Badwam dia na wo de beka Dr. Abigail yeso yo me da se de di kan ma yemfa ye numbers ne ntudwa any location iti yewia na obi biara opese oba faith no na watu anamo onfre ye ewo ye numbers ya me di tudwa yeso eye 0540 710 940 0540 710 940 ana say 0547 578494 0547 578494 frame on number ya ye de atudwe udu Accra hanom a ye wo eye Antieku Junction ofri Santa Maria ekoso otumu a Antieku Junction anase Abuya Junction usi honom a obun se faith ye signboard esi honom wo Asante region so Kumase ye wo ahenema kokoben eye 18 mu honom a ofri Santa ase ekokokobia odi oso besi wo 18 usi honom a faith homeopathic clinic ye wo honom a ye bo adwuma afi udu Koforidia nso a ye wo eye Landry Mediges Road eye Poly Junction honom a ehonso faith ye di edwuma ho afi udu Takrade nso a ye wo Anaje police station aje send the police station na obon se faith wo ho ana bogoso nso no ye wo old aseda eye boga bronsa na wo station ho na chi ho no mo faith edi dwuma ho no mo na de kakra me de toa ye doctor de no so say faith homeopathic clinic said ye di kankan no ye nhwehwemu pa ehwe the root cause of the condition de ede yare ne bai na ye gina so ama onupa ama yare no asietu said you can say arthritis no you mutais bebre and osha arthritis is one of the leading cause of disability ewo ye mamu ha ye mfa no serious and nipa bebre through arthritis inti oti huche mu a enye se stroke na ache no but because of kotodwe yare sisi yare inti ene ontumi enante eno na faith se wo ba ye nhwehwemu pa ehu the type of arthritis awanya na yama onro eno nti na ama adanse bebre
tumi ekoso wo faith wo na obia ode saa yare na ba bia no enne omu nyina edi ho adanse ye maame ba ko efre ne ni na o se me nam ha ne bogos na me so mi sisi enam itakrade enne nyame adom obai watena odi ho adanse e kire nkrofo ana no o ka infections so asem infections so eye yare a chronic diseases e ba ye nipadua no nyina through infections ana etumi edeba na ni nyina no oba faith homeopathic clinic a oba ye beboa na saa wo hawe nyina ye tu ase nti obi a owo stomach ulcer obi owo eniyare yare biara eti nipadua no mu a wo de wanu madura wo se enida so asa yesro bomodian se obetu anamo aba na ye moa na ye ntu yare no ase emfiri ho no mo medasi faith homeopathic clinic Dr. For na ye nyomadi nkomo anope Dr. Abigail na Dr. Boatin ya kone koje ayaresa why na obekwa ba nyina no eyapomoden ye bedro mase na mameka se computer na usiwe no cashback usiwe no ye nyoma digwa ye to laptop ni to phone seni ade na ye kobro nyamu na afena so no omo de package abaya sa package no wokwa omatete se discount it is a laptop na wokoto na computer na se make say ya woni so obekwa konya discount wo honom ya ade na woto no nka wo de toto ne bo se discount ni ma na je se for pa nye no nko a baby abekọ computer na branch bia obekọ na wakoto ade no wutumi enya gift wutumi nya chede ebragu so a eye shopping nti se laptop printers desktop na mobile phones tablet TV set ni nyina eba no electronic appliances ne dia me pato computer na eye wo number 1 stop shop wasoko na wokoje wo nipa any quality home appliances a wode kofie na oni abusua na ko enjoy afia so nya afia na akobo bi da na ma ekwa akosho obi TV na oni pa ne pa da no apamo masi abonten areho aniwo itibesel ko computer na kwaje ode 0302 752020 0302 752020 onu computer na eni komo na eba no efie TV bibibia wode bedi dwuma wo mo ho no mo ema wo na ye koye ni unse we promotion nti atomu sa kosi December mu na chese won so waje wo de edinya meje so ene abena puku a hwennie enchebia oman hene kwabena asante ebetenas na empensempensem obedwam so ye de amawo na mamechia banda otimantemu krati ntumuru mansini mu ukọ banda chindere ne nimpotem ho no ma na wotwetwa mu Atiti Foundation yekoye health screening no ho edema omanfo ho no mo ba India numbers yedamu nyina se Macfish ya wanso ukọchindere ono na oye clinical coordinator ewo ho no yedamu nyina se ne gia moji yen ofel so na miame nkọkọfo nso a ehwa no pai etu chekese de mamu nyina nyame onhia mo emayen mede wasi ti de aka no ebeto aso Adom TV bedwam menkọ ba bia pinu a wachire ya yede April